Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa şeytan bikin ku di cehennemê da ku ê bir baweriya wan bi Xweda û hatî Resulullah û bi pêxemberê dinê û vesaîre axiretê tune biye. Yani ê ku îman xelas nekirine ebedî ehlê cehennemê ne ku şeytan wan top dike ji wan re dibe çi em behsa wî bikînin îro. Niha roja mahşerê Xwedayê Teala tamamê hesaba ku dibîne, hesabê heywana jî dibîne, hesabê însana ku heywana re jî dibîne. Yani ti tiştek bî hesab nabîne. Mesela îro em bêjin em pez xwe kirin, dewera xwe kirin, tûtka xwe kirin, hesabê wî jî Xweda me re bibîne ka mesela me av dayekê, me êm dayekê, me tedelê kiriye nekiriye vesaîre ê însana, ê cîna re, ê mervatî îja neyse tamam ku hesab dixedin, ê ehlê cennetê diçin cennetê û ehlê cehennemê diçin cehennemê ji Mislimana jî bawermend a ê ku wê ezab bikişînin û derên cehennemê ew jî diçin cehennemê ku ew jî cehennemê dertên îdî tenê ê ku wê ebedülebed di cehennemê da bimînin ew wana dimînin şeytan dimîne. Aca şeytan gazî wan dike ji wan re mîtingekî çê dike dibe ez ji wan re mîting bidim. Ji wan re xeber dide toplantî dike a di wê toplantî da şeytan ji wan re dibe çi em guhê baş bidinekê. Xwedayê Teala aviya Kur'an-ı Kerim e di Kur'an-ı Kerim da Sûretî İbrahim ayeta 22 da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle'ş-şeytanu lemâ kudiyel emru innallâhe ve'adekum ve'del hakki ve ve'adtukum fe ahleftukum ve mâ kâne liye aleyküm min sultanin illa en da'avtukum festecebtum li. Felâ telûmûni ve lûmû enfusekum. Ma ana bimusrihikum ve ma entum bimusrihiyye inni kefertu bima eşrektumuni min qablu innez zalimine lehum azabun elim. Şeytan wan top dike. Şeytan dibe Xwedayê Teala rêya rast nîşanî we da pêxembera şan, pêxemberê ümmetê ji we re gotin. Alimê zaman ji we re gotin, zanaya ji we re gotin, rê ev e paşî jî êk bê bawerî bin a cehennem e ku îro em tê danê. Ama dibe min jî ji we re got. Xweda rastî ji we re got, min xwariyê ji we re got. O min bi zorê bi we nedakirinê, min bi zincîra we girê neda, min bi daral we nexist. Min weswese xist qelbê we, min got diziyê bike, min got faîzê bike, min got birê xwe xeber nede, min got nimêj neke, min got rojî negire vesaîre we bi xebera min kir yanî. We bi xebera Xweda nekir. Weda Xweda heq e, Xweda çi ku anî ci binê ê ku ji Xweda bawer bûn çûn cennetê. Ê ku ji Xweda bawer bûn hinekî gunehkar bûn ama îman xelas kirin hatin cehennemê ew jî cehennemê derketin ew jî çûn cennetê. Man îro em bi tiq û tenê. Min we nexapandiye. Min tiştê ku ji we re gotiye we bi xebera min kiriye mesela îro tiştekî ku ez ji bo xwe jî bikim tune ye. Ez ji bo we jî bikim tune ye. A em îro peyda em ê li vir dabin hetanî bi heta. Îca gelî temaşevana niha Xwedayê Teala ku behsa şeytan dike, behsa çawa me dixapîne ayet gelek hene dibe di alî rastê da tê, di alî çepê da dijî, di jêr da tê, jor da tê, bi weswese tê, bi vî awayî tê me dixapîne. Îca wallahî ti tiştekî weka îmanê xweş tune ye. Ti tiştekî weka riya heq, riya Xweda, riya pêxembera xweş tune ye. Îca binê Xwedayê Teala her tiştî di Qur'anê da gotiye ku di cehennemê da şeytan ji ê ehlê cehennemê re çi bêje wî jî gotiye. Îca em ji vîya dersekî bisînin wallahî ti kes ji ber emrê Xweda xelas nabe. Ti kes ji wî hesabî xelas nabe. Her kes wê wî hesabî bivîne yanî. Wê ji wê teraziyê derê ka teraziya me xêr tê da hene, çi tê da hene Xweda dibe ya Bismillahirrahmanirrahim. Femen ya'mel misqale zerretin xeyren yereh ve men ya'mel misqale zerretin şerren yereh.
هاجا جاگاوا ایک عملی باش و خدا تعالی ویتشینه جنتی و ایک عملی خراب جی خدا تعالی ها ویتشینه جهنمه و جهنمه جی شیطان آوا جوانا دبیجه او عذاب daha عذابکی مزنک شیطان دبی منی مجوارا گو اون دوم هاتن از وتب امد وردا بنج بپدا جی خلاصی تنه ایجا ایرو ام حفظا خو جو آگری بکن ام حفظا خو بفرق کی خرمه بجک انسان کی هات مالامه ام بدنه کی ام دلی و خوش کن خدا قرآن که امداد بکی بسم الله الرحمن الرحیم و ام السائل فلا تنهر یکی هات بردره و تشکی جو خوست تشتكي تنبون بالنجي دلي خوش بكن يعني والله جنة جي حقه والله جهنم جي حقه تنه حيوان تقا حيوان الدنيا كهنه اوجي حساب وان تكرني خدا تعالى جوانا دبي ببن خلي ودبن خلي دتشن ويشاخي كافر دبنكي بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت ترابا خيرا مالا خديرا امجي ايرو ببنا خلي ام بمرانا و من نجونا في عذاب الجهنم دا نديتنا يعني إيجا حقيقة نيرو دولة كي معظمة دولة تكنولوجية إنسان تلفون نرى إنسان تلفزيون نرى إنسان إنترنت نرى يعني التيارة صور دبن جميع صور دبن عربا صور دبن وسائل بري بأسبابه وبدوابه بمكتوب ومكتوب جسي مشون ده هي دهات ندات مثلا خبر ندات استندني والله إيرو ام گره عقل خو بشونینه خدا دبی افلا تعقیل و قط و نافکرن گره کی جاده دبی جانی ایرو ام بفکرن ام حفظا خو جوی آگره جهنمه بکن ام شیطان خراب بکن نیار ام لعنت شیطان ببارینن والله شیطان ام پرجد سر لمجداته me وقت روجی داته me وقت کو انسان زکات آخو بداته دبی اما ته چاو بدی او داتنه که 10 تون 100 تون مثلا ته چاو بدی و انسان حاضر اب که عمرت پیشاوی و انسان حاضر اب که حجی افندم ته چاو هری وسایره حتی کار به انسان خرابی دکرنی اینجا aha şeytan jwana dibe çi dibe zîro nikarim xelas kim ez îro nikarim xwe jê xelas bikim me bi zorê ve nanî heqîqeten jî gavak îro mere bala dide ki şeytan bi zorê bi me van îşana dekirinê şeytan weswese dixe qelbê me û em gora weswesa şeytan ku em herin em mesûl şeytan ne mesûl e mesela em mesûl e şeytan ji xwe lanetiye şeytan ji xwe ehle cehennemê ye و ام جی گویا که دبین که شیطان نیاره میه اگر براک شیطان نیاره مه به براک ام بخوازن ام د جهنمه دا نبن اول شیطان کو شیطان واد بجه ام میرو گره تدبیر خو بسینن yani که میرو تدبیر خو بسینن انشاءالله تعالی ام ایمان جی خلاص بکن ام نبن اول شیطان و انت بمینن دخیر و خوشیدا و تمام امانتی خدا بد